Tini i ja slavimo otvorenje YouTube kanala uz Potjeru. Često gledamo Potjeru i volimo jako gledati kvizove na TV-ću. Cheers! Jutro, ljudi. Ja se za doručak pripremam palentu. I evo ga, palentica je gotova. Sad lagani doručkić dok bebica spava. I htjela sam vam pokazati koliko je vani grozno vrijeme. Inače svako jutro idemo u šetnju, ali danas ćemo to preskočiti zato što je strašno maglovito i kiša pada. Tako da danas ujutro ostajemo kod kuće. Hej ljudi, evo da vam se javim. Valentino je došao sad s posla i konačno idemo kupiti usisavač, zato jer nemamo usisavača već 3 dana. I danas je konačno taj dan, odnosno večer, jer je sada već negdje oko 6:30, a trgovina radi do 7:30. Tako da se ja iskreno nadam da ću mi to stići obaviti sve, zato jer do tamo imamo nekih 10 minuta. I ovaj put sam se odlučila za štapni usisavač, zato što mislim da će mi biti puno lakše s bebom i to kad počnem puzati slično, samo prođem s tim i to je to. I tako da, ništa, eto, nadam se da ću uspjeti pronaći dobar usisavač i da se neću previše dvomiti, jer baš ni nemam nešto pretjerano vremena za to. Tako da se onda čujemo poslije shoppinga i nadam se da će biti uspješan. Stigli smo kući. Trenutno imamo unboxing našeg novog usisavača. Da mi je neko prije 5 godina rekao da će se toliko veseliti novom usisavaču, rekla bi da je lud. I evo ga, usisavač je sastavljen. Trenutno je na punjenju. Sviđa mi se, posebno zbog ove crno-bijele kombinacije koja je meni najdraža. Jer danas je došlo vrijeme da usisavač mora biti i lijep, a ne samo koristan. Zezam se naravno. Ovo se tu može odvojiti tako da može biti i kao mali usisavač i ovdje ima dodatnu četku. Ovaj tu dio se pričvrsti na zid, tako da ćemo to sve raditi sutra jer je danas stvarno prekasno za bilo kakve aktivnosti s bušilicom i usisavačem. Sam nam spremila tortilje koje sad idu u pečnicu i trebaju se peći otprilike nekakvih 20 minuta. Večerica je gotova. Čekam Valentina da se istušira pa da idemo jest. Beban je tu. Javlja se i on. Šta mi radimo petkom na večer? Generalno čišćenje stana. Dobro jutro. Subota je konačno vikend. Ja sam još uvijek u pidžami, zato što vikendom volim malo duže ostati u pidžamici. Pripremila sam si doručkić. Ne da mi se iskreno, malo sam lijena da se presvučem 500 puta, zato što vikendom obično negdje idemo. Tako da si ujutro obavim prvo higijenu, malo si riješim lice, obavim veš. I onda tek idem na preslačenje kad mislim gdje ćemo ići, pa se odmah obučem za van. Iduća stvar što sam htjela podijeliti s vama je ta da nam danas dolaze Valentinovi roditelji koji inače budu u Njemačkoj. Oni danas dolaze kod nas, tako da ćemo provesti jedan dio vikenda i s njima. Za ručak imamo u planu wok, iako nemam pojma kako će to izgledati jer ga nismo jako dugo radili. Krenuli smo. Valentino pozdravi ljude za vlog. Stigli smo u City Park. Došla sam pokupiti jedan paket i otići samo kratko do Pepka i do DM-a. Moram u Pepku otići vidjeti neke nove rukavice za kuhanje za pećnicu jer su nam stare već pri kraju. Tako da ćemo to brzo obaviti i onda idemo kući praviti ručak. Ljudi,
Ušla sam u Pepko da bi kupila nove rukavice i ne znam uopće šta se ovdje događa, je se ovo zatvore ili šta. Apsolutno sve je na sniženju, police su poluprazne, tako da nemam pojma šta se događa. Uglavnom idem brzo vidjeti što sve ima. Možda nešto i uzmem. Stigli smo kući. Evo da vam pokažem što sam kupila Pepku. 2 jastučnice. Ove ovako malo tanje, jer trenutno imam ove zimske deblje. To cijena im je 4 eura. I na to je još bilo 20%. Uspjela sam pronaći rukavice. Predivne su mi. Dobro, sad je malo tamnije boje, inače su onako svijetlije, lijepe pastelne boje. Te uz njih sam odmah uzela i krpu. Iako nisam nikad kupila krpu u Pepku, tako da nemam pojma kakve će biti kvalitete, ali ako ništa, bar je ukrasna i sviđa mi se. To sam uzela. Uzela sam ove jedne, iako već imam par komada, ali nemam do sad još ovu boju sa ovom tamnom. Ja sam prvo mislila da je to crno, ali mislim da je ovo tamno plavo. Nema veze, sviđa mi se. Ove boje kombinacije mi se sviđaju. I jedan vrč. Već duže vrijeme ga gledam u Ikeji i uvijek mi bude žao dat, ne znam koliko košta, 11-12 eura. A cijena ovog vrča je bila 5 eura i još znači 20% na to. Sve zajedno cijena je bila nekakvih 17 i nešto eura. Tako da došla sam samo vidjeti rukavice, ali sam kupila još tih par stvarčica. Evo ga, možda će nešto ipak biti od voka. Tu imamo povrće, kokosovo mlijeko, sezamovo ulje, bambus, soja sos, oyster sos, kari, kurkumu, naravno nudle i piletinu, pileća prsa od začina, samo sol, papar, bijeli luk u granulama i malo soja sosa. Tako da krećemo. Vok se prži na balkonu jer previše dimi. Baka i djedi mladenci pa da napravimo. Dobro jutro, nedjelja, doručkić. Kako ja zaposlim svoju svekrivu. Evo nas malo na zraku. Izašli smo van u šetnicu. Sinoć smo dugo sjedili, bilo nam je baš super, zabavno. Tako da smo legli oko 3 sata tek. Bili su Laura i Luka. Laura je inače moja sestrica koja se udaje za 3 mjeseca. Tako da su nam donijeli pozivnicu za vjenčanje i tako smo malo feštali, zezali se. Bilo nam je baš super. Ručak je gotov. Teletina i povrće. Završili smo kod doktora. Sad smo došli kratko u kupovinu. Dobila sam tablete za bolove. Moram piti 3 puta dnevno. I dobila sam fizikalnu terapiju, masaže i tako dalje. Obožavam salvete. Ove sam danas pronašla. Tako su jednostavne, a baš mi se sviđaju. Ljudi moji, koliko ovo boli. Znači na svaki moj okret kompletno desna strana od vrata do nožnog prsta.
sve me živo žiga. Tako da cijeli dan ležim, jedva sam riješila današnji kratki shopping nakon doktora. Tako da se sad samo odmaram, srećom mi je Valentino tu, on obavlja sve umjesto mene. A ja se nadam da će ovo što prije proći. Druga stvar, htjela sam vam reći još da sam zaboravila najaviti ovaj vlog, ovaj moj prvi vlog, zato što nisam ni sama bila svjesna kada ću ga uopće započeti snimat, tako da sam ubacila nekih par klipova od srijede i četvrtka, dok sam se još uvijek dvoumila da li ću krenuti s tim ili ne. Pa sam to sad eto uspjela, malo mi je bilo zanimljivo, pa sam vam uspjela ukomponirati sve u jedan video, odnosno u vlog. Tako da se nadam da ćete uživati u gledanju ovog mog prvog vloga, da će vam se svidjeti i što drugo da kažem, osim da se pretplatite na moj kanal. Vidimo se u idućem videu. Može, čaj!